U Crnoj Gori žive sposobni i vrijedni ljudi koji slijede svoje snove i ideje. Malina iz ovog kraja je posebna zbog samog podneblja na kojem se proizvodi. Naš proizvod od livade do trpeze je bezbjedan za konzumaciju. Projekat Ukusi kraja moga nam znači mnogo zato što mi možemo da na pravo mjesto plasiramo svoj med. Domaći proizvodi, domaća receptura, naši ljudi. Ovaj džem od malina je proizvod moga kraja. Potpuno prirodni, napravljeni isključivo od sirovina iz Crne Gore. Ovaj sir je ukus našeg kraja. Kvalitet našeg podneblja, zdrave zemlje, čistog vazduha. Ovaj med je ukus moga kraja. Domaći proizvodi sada su vam na dohvat ruke, jer ukusi po kojima je poznata Crna Gora nalaze se na policama vaših Idea prodavnica. Tu gdje majska sviće zora, Gdje je svako svoj do svoga, ukusi su kraja moga. Potpisano crnogorskom tradicijom.